me dem na no kra de me dem me no kra no fili bo fili me fa ho kra no fili afili come I see my brother fucking baby be ko bia unya problem manyini o ba me de ho se mani pa sa buni pa bu industry mo wan tell me ayi YouTube foi this ni echi a ba ye ejimu so a ba ye de ho se memma directors na ma omumu ye omu fa ye ni me nya hwe me ba de sa me nkoto mo obi abi o frame aframe o pa o frame a jai I'm tired afro me buni pass no bibia me buni pass ho ase ma wo se wo de abufuo bi ase me buni pass ho me buni pass ho me buni pass bibia what as so bi ko to without nipa ntimi nya bibia la ma ne ye me nam ho no osoro na me dance ni mo am hwe me no so no de o say what time ni sika kese bi ana say de why na nyu bi o bua mo wura le gidi no o metra wura do so na TV so no nkasa e mpente kwa ni atisa betum ni mpempe so ye hu se nya obi aso na ye boaye omi yi eni asem ku na so na ye yi so ye de ifi ye industry nya ne invite kwa mi nya bi mko abrochide enti u ba se ye hu mi ana ti enu ni finfa ye so ye so ye se ye boaye ho mo wura o enso ye frɛ wa ase de pepe wasem bibia woni mle on se na wo me fa me nkoi ti chere wo fa me kwa me nyina bi nya gaga se ye wo ho oden emle na aduru obia anwini obia ho ti obi tunu obi ho a ti e be soso ye mu atese am ya boaye ho atese ba ye twen emle oni na se ni enwuma na ye na ekopa okay ni ayi srai mo ni benisimu ni ayi se what study a so na enwuma ni move pa sa la bisi ya na ma ekoye basa yesi mi mu ade anti na wo se frɛ management team no ansa ya frɛ manager ne mfa oh okay manager ne mfi onfa ni pa korona o hia adwuma ne mo bo so be frɛ me a o frɛ me a me ntimi nsa me manager ne ho ntino me ya me se me ba so na wo nya adwuma bia de me kom de o me da ho me try like be me try water be e try da hika yes amasa na da bia me ne ye mo bo de menya bi be dia ko po hata so me party obi e da me ko beg obi e bi e da se me nya ya me mu ale team bi na akoso ne yepuru down na na se mo ablabo dia ne Savannah Safo me kan fuju TV amo bibia Canada ha de no an ye hwede je ani ho na be hu no ma papa ene nsam papa ene jesam a ekoso abusiafo bibia akwa babiem eba Jude TV so se ne dan me kan se ne ya na wo hwɛ me a na wa subscribe me channel we ama me na the notification bell no at all so me the next video bi atuma na wonsa atumi aka abusia yeguso yesama mo afishia pa biem because of say nyame de ye twa 2025 no de abewura 2026 mu dia say asidan ko a enye nipa ni na nya ne sei se wo study na hwe wo hwa ade bi kakra bi a bowu se December no eko ending no kra no kan kwanhia enipa efiri mu tiame ahwe so no de atwade a na se ye da awurade ase emo bi biara happy new year na de make kan say ahwe na ya hwehwehwe ye ho so abusia ene yaba ye senior man mora enchen ye ne bo enkomo last year 2025 man tumi no trust 101 say am bon komo me kai eba ending no ene ye ba okrom ho ya kwankwanu aye ana aye me say mora from here no say am say mako element here because they bia da or atia nkwankwanu am say nkwankwanu no so dey refa ekuro na me say kai mako ho ampa ye kwama ono akasa kire ye sebi yesako eye ni maame a wochim ne wo no yesako ne chen ema mommy ene yesresre kama mani gp because unu obi namche na wuhu ni fia ya na eye nsempi wa hu na chi ya na wo say oh senior man kwa wa yesa man senior juba ema ko de nyame ado na so e nyame adom nyame de yaba o ode egusu kura eko ode eko ye nwuye ne de
odi e kokora wu ana owi asidan ko because baby odi e free odi e bedri nyame adom and grace nyame adom enyo ono a aten say ka enye yie kora e say adwuma ko say so far ye de da bia bebu sam bia no ze me ka say madwuma no say the sa akodi say adwuma no say the number so na adwuma no late number sorry say the was na adwuma no sa na me susu adwuma ni movie efie ya me gina mu ye ton e wo asaman new site utumi fa nketia kokobe nketia no be wuram ba be pie ha fuck I have rooms in here do say I have 5 bedrooms. Okay. 5 bedrooms, 3 bedrooms, if you want a toilet and a bath. 2 bedrooms, in the use separate toilet and bath. Okay. Our kitchen, or 1 big hall, or veranda, or corridor, and there's our space, our personal program. This is a naming ceremony. Which me and compound and also. And a wonderful power. Yeah, finished the beer already. Tisha be beer to ties, be beer jane be beer. Any more compound can see it. And so ha our polytank is a pumping machine, a pump the beer. Who are inside and so POP, the beer, how a table. So can see it. Yes, compound one many agent, which mean parking space, which mean your person will be. And you see a beer will be an hour video piano. Obetumi aba no aba beto ne bo ne de enye de e cool price obetumi ato wo de friend number ne ji afu obetumi ato I think apart from moving you know minim de me kwakoye se me university a moving na me university yes and apart from moving adwuma no de eno a na me na me yen so me nya so because we to aso and I think say na but for now they won't be adwuma bi anka ho adwuma de we can say enye de ya obebie bi bet na me ka say adwuma bi a me bie bia e movie na akofefe sa de me aba me de wu say me ya de fufu bia e movie na makoy ana me pa kire okay ese me buy no adwuma be na mo yesi afana adwuma be na wo chene mo afana ya rane sisi ade okọ agro ne form a adwuma dem sisi a trust me okay ya de twi de jimidi ya bata awale asem na se bia obi an ni sign okay na unyini ni trust me yeah that a hot pass what do you say so far 6 you do 6 hot and then they 7 betum hot obi an de ni je ho obi ho a wate ho no ho a e kan nkuna nkensi obi ho nso e kan nkuna nkensi obi an de e ba na ni je ho ba we no omo hwe yeah I say Mura mo lie no I say e kofom me can say a lie because me into it yeah I say e kofom kakra adai who say dentia oh me su say e bibia de me can no so won de me person chen Martin come na say so first na o kamora na enye wo pese o na hwan me ka say sa short yi na mutwa no e kofom I say e kofom views no e kofom enye wo pese oh okay en kofom okay me dey say me see hu say yetwa na okay because first ni nyina no na ye kwasa so da bia ene nyina sa mo ye adwuma na 24/7 me bia me go fie kura na bia be 2 days bia na se bia yi 24/7 ye wo adwuma ye na onje ade bia ba foforo ya na se si 2 di akire no kwa ya na ihe da ni akire sa bi sa anti ya na ye ma na ye o ya ye de TV ase no ya time so ye ma na ye won because ade bia ba ehuru okay ana se ehuru so na se si hwa ugbo so na ehuru nyina na efira ni afi be firi kura na aba te kura no si wodi na ehuru bi na no nche se bia enye so hie o na se bi sa na enye so hie na be da ho kan na first na nkofo de hwe no ana sisi ene asusu because one se we nya movie go ahwe kura na okwa konya obi a wawuo friend bi akwa akwa ana say year we news year we trending na bad trending na baaye nti e kwete yesi editum gura nkofo hwe ya wose ko mo ko hwe lumba wo ni o mo anya president no sa nkofo no ya o pepe so bu wa season bi wa e ba Matiase e dan news ha o ka bloggers o ma fa ayo Matiase o mo sunu year we na mo so ba ma o mo pa Matiase
obi a ɔtɔn obi a ɔyɛ blogger biara na ɔde ne ho wura issues bi aboa no nti ɛyɛ no nti ana ebi ama yɛ deɛ no nso no atikɔ ne hwɛ na atikɔ fam ma menim sɛ season ebedu maybe ne wuo no nti sha wuo ne bi afi o ma so psycho movie ahwɛ nti ko movie ahwɛ de no anso na akɔ nti ne na ho hwɛ a cha behwɛ o kasa bi sɛ agro no fam and say no mu na ayɛ adwuma gu and say na me adwuma gu the last time I think say me frɛ okra I say na me hwɛ o channel ya de bia me hwɛ sa senior ma mo rai afi da me search bia me hu say adai de na ekɔ adai no ayɛ sa channel no enye se bi obi Nigeria na se bi bisa YouTube for na no mo yɛ adwuma no mo na ma warning bi se bi anka nyi ade ne mfrim ba ya nkɔhɛ idu tam se bi anka omo behwe se bi anka nyi mfrim no ana bi ata ma mo de so yɛ se yɛ nya mfrim a omo bɛgye kyɛ no mo yɛ nyi hwehwɛ ne bi mu edu wana yɛ hu na se sie wi na se mo apodo mo ma mo warning se warning na warning yɛ hwɛ yɛ hwɛ warning ne se warning we no ebetuma aha kyɛn na se be bisa nti ani bɛyɛ ho so na yɛ senka yɛ hu no se warning we no mo de ama yɛ no na me na aduru ho se omo gye kyɛn ni kyɛn no days omo yɛ so omo de ma yɛ no o to ho ntimi ntwen sa days no yɛ se opɛ foto na me de ahande agore form na e koso no tie no ma gye ne o ma terminate na say o mo sa de be ma mo o mo 2030 2030 no de ma yɛ sa na YouTube for no ma yɛ sa warning no nti 2030 ni betra ma 2030 aba ona so ma terminate no o ma gye kra forever o mo de ba fa ma o mo de ba yɛ beton o ma fa ma so a adwuma yɛdim sɛ nyɛ ka ho bi ale mu twa ade bi a YouTube mpa na satam no wan ho sɛ series bi na de tuma warning ni film ba wan ye twa adwuma bi na ye issue ambulance sound no mo mpe ambulance na ye kɔ na ye wa keke no o mo mpe na say obi adi da say bloggers ye issue sa de no ɛno ho no mo de ye di ma ye warning ye hunu ɛsɛ ni na ye Ghana policy ntina ani kwan sɛ nkomo de strike mo down minim ye say obi naked we bi ha mu pie kakra bi wo super anu nyina sɛ ngofo dwaro ho nyina nye saa sɛ ne nke ye ne no ma bibia ne ho saa de me kaka kyerɛ na de ye obi fie ye na sɛ obi fie nti bia wo na hu odi ma enum na aba me de no yadum no ebi a de beda obi de mu a ye de bedum no bia de me de no kwa so ye num no video no de okay ese ko senior man aka Ebenezer ofa movie mu na ofa uko ne nkyɛn ne ko yɛ adwuma for now okay sisi ande me ye frɛ me na me ko ye frɛ me ye frɛ me me da hɔ ye frɛ me na me ko di no ne yɛ adwuma kyɛ kolabro na ye de frɛ ne na ko hia no obi an frɛ nti obi an na me ba bia ye bɔkɔ kolabro ne dey sɛ kolabro ye frɛ me na me frɛ we ni me hia ne yɛ adwuma producer obefe mi no ye bi hia ye adwuma okay for now no say de na make banana ase na wo twese say no yakoba say ase mo industry na say adwuma na mo de ba no aye one way eno mo hwe ho sa story there ye ni story one way bia ho wo ho de wo titititi na obi e no de bibia basa so so de wo na na ye pone ho a na de ye eti obi e no so di new story aba what the major e ban in Nigeria o South Africa o be bia sa story kro na India fo free fa wiem enye de enso da bia e he omo fese ye be ase tuna dada ase wo ko bo 3 hours na wo si fom enso ye hwe ye mi anu mi wonu nka nkyerɛ say ada na bia mutu fa wiem ye nka ada nkyerɛ da but ye de ye benya ho asamaka sabe Yesu mpokura ne kan ho asem nti nyem movie adwuma edem a ye hunu say one way story bia ni wa one way cause wo di story kro na wo ye we di kotu we mu a YouTube for nkwam mpene ye beje ye be ka say copy internet say wo di na different so esi den na ye one way ka say ye one way Matia say season on hwa o de be kasa de obehwe no on kasa obehwe nti de o so on hwe no
o de on kasa no de onyi nani no ntena ho na de obetena ho so ahwe no so no ono so betena ho ahwe ase ye pe kasa do tiase ono an kasa ko na bi na odi kura na bi okro so kasa ho se me di na wan we ono bi na o so da wo ni sika o de koto adi no ko se kasa ho na nya me a me ti me bi a me ya de abra o se hwe na on kasa ho udi matam da so nya ho na me hwe me de se da bia me ti ma ya begum na o mo mbehwe na ahwe no nkwa na hia me o hwa e de nyame ase o de comment papa ba de nyame ase se obi di atam se ye de agimi sem nkwa na yetwa kwa sem nkwa na aga na fu yetwa o de wonu wakama asem de o hwe so hwe na afre o ma mo obi di obi atem so mpanimfo so obi di batem obi anu ado do e ba nyem bia so nu ha obetan ba kasa so ye de tan e kafa nti me mesni sre enya kasa no ade bi bia enya kasa nye hwe so nye ya hwe so nye ene ye ya pe kasa do Africa tiase ene ene o tiase ye betima ya kwanche ne wade bi ho apompa ya hwehwe ade kro ye sabe ka ade kro no be wi ne se se to ha twa abruchire ko kwan ya fa so ko abruchire very good hwe mountains ahodo a fa so pa asofo be jim sikadi hwe mala ma be jim sikadi akonfa be jim sikadi ansa na watu kwan ko abruchire but ye kodu ho ya ahwe ye num nsem a ye kafa ho na me ba ye kra ma num ho na stress na ho na tisisi ho tisisi e Africa su bi tunya ko hata soro se sinki jai sa kasa no na die bia ye bia ye hwe ne ya wie ai kasa bia ni ma nkanye ni ababo ya so ya ye die mu wata se ase ohun ni se we ye me ase mo bra ase we Africa ma hu de opa che we Ghana ni ti wo se ose me do Nigeria for kra moving chain we ase ye de ne kofom banya point na raising ase wi ase we na da ho no e supporting ne de ma ase be so o ba mfa hwe mai o ba to ma me no papa obusunya na ba to yi ana ya hwe wa popon wa ya ma mfa nsa ko higim ana ya hwe wa krokro wa na obi ni no ba beto na wo so de onya ejibi ana obenya na mfofo se na ususunya free na mfofo no se na ususunya free nipa ohun hom ho every day bia ususunya free enipa ho atiase ohun san komo na me nudi no atiase pa atiase ba yeah the ususunya free no na nkata kora ne be sa ade se no me watch them me madwuma carpenter adwuma me hunu obi busam say ina kwa be na afa so hunu adwuma yi o say adom no we master na sinchen master na wo che na adwuma na yesen ko ka che ne say o master we matiase no di nchen ko ma adom e ko ma adom so wotena wo dem adom me kire wo hwe nipa na kire wo bibi ye se nyame adom ne ba matiase wata say ti boni pan di first asakura na ade fufu be ka ho ada ka ho de mini master say so ni mo hwe di ni ka eni mabrabo eni mu da le body pa o di mi ekoi na medical abondi mo mi hu se ye ankase ye ho ya na ye beso so ye ankase ye mu de woto do odo ntosi odo amakoni na makoni ni ba beto because makoni ni ono ntosi ti hweso do makono na ntosi ni hweso no ntosi na ye de badwa so a ntosi ni meto mako na makoni ni koto ntosi enkasa ntosi ni hu se ntosi ni mi de hoye enkasa makoni hu se oni de hoye because so ton ntosi ni bia abesa ko hia makoni ko twi wabomu eti se obehia de a ade na wo di se makoni nim de hoye ana lawyer wo free lawyer ko nya so be ka chere de operator se onim de hoye na kwa wunti mepra obi na epra hwe wo mi susu emu ni nya wenye yen fie hu enhihie hu hwu ni mo boy ho ko pi no obenye obi hu asema kanda ma twa movie na to efu odo hu asema ye ka hwe na mi nya de ese mi nya na mfa meto comment e ba ho se so betena se na we de enye na obudi pa na bem me kwa wo de a wo ye de wo se ye ma enti san so na wo so free wo de wo so na abegye obi de so bi be de so se wo de ne nye na gesi de ne nke de se doctor se de doctor de nye ye de se wo hene nye ye de se sofo hene sofo no num asem nti na ne so de se ye de se ne de nye ne de nye god oba na ho no wa mu no o mi susu ye mu ni enya na wenye e de na wo ye ye wo ye na ye hu se ye nyina ye forget ye support wa ma wo de na ko hwe enti wuni nyansa se no obi dabi wuni nyansa se no obi a na mum de ye abasa se so ye nim se ye support it Ghana ni ya de Shatawale ya de Sombo ya de a
Ye hwe o matani no mu di no. O mo free program de be kodu. E di entia. Ye pese support wo mo. Ini kwa so mo kogina stage wo mo ekoye wo mo nko a. Ade se ekoye wo mo nko a. Say odo unity no ho asem na si a E kuma mi di no. Odo aye nim ntino do bi be ye se ne yanku bi anye. Enti na say unity no nhye da nim ana. Ni tine ni ntia. Unity ni ntia. Na say me ba omura ye ntia de bu an ye nsane ade bi wa ha. Me kai first na me nemu nam na ye koba ni na me hunu sa ade no se egum ase watwa wadwuma awie kura na sabi ese nko bi bua na wo de ekọ no bon se some team of group bi ne ye wachi ne ye pull o down se wo de ne nye de enko ewia na sa ku na nkasa na omusa wo fake accounts bi wo ha they comment negative for o channel nim nti na ma se wo nye mature enough fa wan kasa na dwuma na wo ye no nim dia wo ya they will frustrate you like omuma wo hu dia wo ye no wo se sa unity na nim ana for moving for on side ne kura de me de say yesimi hyiahia kotwetwe ho nwuma de e ho de me nhye dan hu unity na me nkasa enim no ewom ba nkomo ya medi no me dia ma general me dia ma wiase nyina de wote manum kasa de wote twi kasa nya brofo na me ka me nya brofo na de wote twi kasa na me ne kasa afo kra so wote enko mo me forget it so why na aye adwuma no mo me forget it kwanie o pese o hu ni pa kona nsa na support no ehun komo na me ni udi ni sisi ai ma twa adwuma tum support na ewo ho se wanya twa adwuma na tum o wa Africa ni wa Ghana ni yen support no ni enhwe because ni obi ba ho na obehu se views wo ho a etimi encourage ni kwa ma na dey e boss hwebi na de ono no ba ho ma hwe no no wasa akora atwe comment say moving full day abre so number wo hanko betumi afro bibi wo ko hu anya betumi afro personal atwegu comment ho de o ba be hwe e obi wo ko bi kan hwe comment ansa na akwa ko hwe movie no wa dese o di kan dese nti ono ko hwe movie no kwa no kwa na hi enti bia na party bia ono kwa bia na ni heda nya ho no bia na na e ho ba na mo wo ni masema wo kan nti no asa kwa ba na I study ni more ko bia na west ne kwa bia na nka on hera mbubu na negusu on hera mfa na sem bia ba wo twegu ase nti no amana alert say movie no ko ne already enye nti oni kan hwe mu ansa na waye nti opon do obehwe nyina no boni na ewum na obehwe nye papa ya wo ti wo tire comment na gu ho wo wadwuma wo ya tire comment gu sa ebi umi yi eni asim ku na ansa na yi yenso ye de ifi ye industry nye ne invite kwa mi nya bi nko abrochire show nti wo ba se ye hu ni ana tenu ni fin fa ya so ye se ye bobo aye ho invite ba pim family moral enso ye frewa ase de pepe wasem enti mo raba enti na say invite bana omo frewa na minim se ebesi ngofo bi so ana ye mfe ma mi nko bi o se omo mma invite na se mi de mi ye bia ye omo tan na se ye hu mi so a oba de ho bia woni mle on se na wo me fa mi nko e chere wo fa mi kwa me nyina bi nya gaga se ye wo wa ho odin emle na aduru maka wo me fa mi nko a e wa wo case e bia na twase wo mom na me fa mi ko na me susumi industry no susumi hu se me ye adwuma wo yi wani to wo me fa mi nko se nyame ya adom na emle ni duru na wo be fa mi ko a enya wo ho odin o e emle na aso na be fa mi akọ why obi a enwini obi a ho se obi tinu obi ho a se be soso ye mu atese ama ya bobo ye ho atese ba ye twen emle minim wa bia ntino me twen emle emle le beso ye na akufo da bedu ne mle kwa ntia ko hota soro won frɛ me for a year wa won frɛ me for invite e wo ho no ntia ko pon a hota soro sinema mura me metiti mawure me fa baby a enye obi invite na da kwata me bi aka se wona abo me so wo mo a ene ye ni ifi ye adwuma ne nyende be pim ne ama we say me ba ora ye say nhwama na twetwe nyomba say amwo akwanya yo groups of people bi wo ha aya na sa ade ne ba o na bia selective na bia hu so these people na bia ma hu sa ade no yo say banso na be singofo bi so ana ye yi me film nso a one day me nso ma be pi enye wo na wo da nso ma ne ma me madi mi mele so madi mele na so na ato me me nam ho no osoro na me dance ni mo a mo hwe me no so no de o se
what time ni sika kesi bi anase de why na nyesu bi o bua mo wura gidi no o metena wura do so na TV so no nkasa e mpente kwa ne atisa betum ne mpempe so ye hu se nye obi aso na ye boaye mo am hwe me mo am hwe me movie na me hira obi biala every day de ohwe na me hira mo na munya mam nya bibi kakra da was why na me won do so nim dada ti de me ye no e tan a me ntimi nya invite ya e wi aso mo kan kire me why ne nyina na ye ho na ye adwuma enye invite ade ma me na bi ha me by an promote ye ana se man ni je e ba wo de wabrabo na wo wadwuma ye ni mo atase adwuma de wo ye na ye bo abaso a ma hunu se de atase e de wo different level so ho okay for now no wadwuma wo ye go o channel nim de say the movement na ye emwa ne ye for okay for emwa say wadwuma no supporter ayo se nka hu ya na ye kakra me de nyame ado na so mu nya hu sa channel no agone form no most na ni mo me de adwuma tuma nkofo hwe omo hwe ma me nya de misi minya okay na me de o mase no so mo hwe ma me minya de minya de edi be adwuma da no omo na me de o mase omo nyim omo no mo nyim o onu obu ho wa support me from emeletin 2018 aba me samre o so me bia da so ye ne fe na sai pa ko na me nche ko mo bia na o chance bia nko invite me dada bet ba mura ye ngura o kasa ye mu kakra se ye frɛ wa ya na nkofo bi twon ba form kakra na o industry ni minim se bia wadwuma ye no se wo duru ba bi na ne obi ye adwuma se bia senior ka afro no no ye adwuma nkofo ba mu wa kira mo twon ba form ana oh me da me na no kwa de me da me no kwa me fili bo fili me fa ho kwa no fili afili ko ma isi ma bre fucking ba bia be ko bia o nya problem o ye adwuma no ye be fa o sa se manager onipa na ebia me no ya director ana me de me ho abehye wonsa se ebia be ono obedi ngomo se me pese me fa manager no no on propose to hwe ma de obedie de obehye obedaw so obeye de yew ni nyina ye wa enso sa nipa ko no so ma kwa ma nko ba bi na se me ni bi mpanifo ya ko hyehyia na adwuma na ekoso bibie ma no ka kire director ne kekese sa ati misre na to da me ye be fe na me da fie ni nko ba bia na ye frɛ me a ekomo de me o producer bia ma misika bia nto be mi ni ye frɛ me a me se me wa adwuma me ye adwuma eso na me da ho eti me no kasa se senior obi frɛ wa me pa cho o de ene ne nkasa na bia wo hye date tintintin kura na se wo hye date tintintin na se enipa no ko ehu so wa hye date na e bia du na enu ho a sa no mfa so bo mo wo mfa so bo mo me o ni so wa ma date na we de ye be frɛ o mani pa na response papa bia enipa nso o mo ani so na de etwa producer sia na de etwa hu bia mfiri ba bia mfa nipa metwa sini agi nipa ya ni ni mo na na afi ye be frɛ ona o tete ho kyerɛ mo a eti kina bi ye be ta frɛ obi ma na e hu komo na ya na me ne o mu die but o mu hu so mo no mo wo manim sene me kasa entasu mu insipo manyine o ba me de ahobrase am nipa sa bu nipa buabuabuabuabu industry mu wana tell me ayi YouTube foi this ni echi a e ba ye ejimu so a ba ye de ahobrase am mema directors na ma o mu mu ye o mu fa ye ni nya hwe me ba de sa me nkoto mo obi abi o frɛ me afrɛ me o pa o frɛ me a jai I'm tired afro me enipa ana me hu no say nyina ye nipa en dodo ye ho e bu nipa se obi bia me bu nipa se ho ase ma hu se wo de abufuo bi ase me bu nipa se ho me bu nipa se ho me bu nipa se bibi e wata se so bi koto without nipa ntimi nya bibi bia la ma nya ye bin kan se me obi mfrɛ me en kan se hu bia yesi ama no a enyo papa bi enyo nua bi enyo ofa bi enyo wadamfo bi na yes ade ma wa wo hu me na abeso on side wa ko interview say ko yesi jiji nipa na na beso susu ye mu na dey obi aye wade bi atia ona so ana so waye wade bi a eya na me do obi anyam bibi a ye me ya ana wotete me ntete hwe okay obi anyam ade a ye me ya de wo ho na me da meka se mo fa artist no ana so wo manager for now me ni manager for now ko ma Ghana ha say me hu manager bi obetuma bo me o fa wa obe hawo onye hu ma ba o pese wu bu no uti na asem nyansa be ne wu me from Jacob ko me da wu yen hwe this side so obi afre wadwuma ma obi so aye sa ade na because asem na wo ka no ora obufu otumi kasa
anyhow wo kasa bia ya agos ba ase we no me hu ache ne se pains bi wo mu kakra tell me busa sa no ono obi akọ negotiation bi a ade bi ambo wa na ana so no kofo bi se o ma yi to twene bi ana ya na me ye interview ana me pese se me bo obi adi na o de me mbodi kan asem no yenko se wa wani tua se we ne ayi on na se ni enwuma na ye na ekopa okay ni ayi srai mo ni benisi mo ni ayi se wa study a se na enwuma ni move pa sa la bi si ya na ma ekoye basa yesi mi mu ade omo se mu ade simple ade na makoka kire data ne se obi frɛ na oni nipa ko nkasa na ebi aso o nipa ko tam tintin kura na se ya eni nipa ko nya problem mani ma se mo ani me bo Nyankopɔn o hata o ntwa meka se o kan se me se me dadem obi frɛ mbia me se me ye adwuma so na me da hɔ na kom de me papa bo de me se obi frɛ wa o de se nipa na adwuma no kwa na ampese ye kwakoye kura na hye nipa ko date tintin nipa ko ni hu se date ni a hye no mo no wantima ni so se ya eni o mu nya problem na kyele bi atimi obi aye adwuma okay enkomo we na meka kyerɛ ya sɛ de wafa me sɛ o manage me o manage me a on zo ntɔhwe ma me wow na me tell them na komo de me na adwuma so gu ho yes ye mfrɛ me o ye frɛ me because na adwuma na me ye nyeso nkrofo ni a ye frɛ me mbɔ mo di enkomo ye enkomo a ye sɛ ka indipa gina so ka sɛ o ya homa so se o kan se bi o mo ye adwuma wo so to aye mfrɛ nyesa me da dem na producer frɛ me mora ya ka pese ka ye adwuma ma me yo ni a Saturday tin dem ye adwuma o na me da ho anti na wo se frɛ management team no ansa ya frɛ manager ne mfa oh okay manager ne mfi onfa nipa ko na o hia adwuma ne mo no bo so abɛfrɛ me a o frɛ me a me ntumi ntimi nsa me manager ne ho ntino me ya me se me ba so na wo nya adwuma bi ade me kom de o me da ho me try like be me try water be e try daika na me da ho management manager so ntom hwe mfa mrew super we do survivor in Africa boss abayi mi wiase pa ansa na survive no nti nipa survive ana attention ana o mani abere no ye ndi bi no fa menemu fo no ye bere wo ye tempete kwa sa pressa ne obi e bere nti o bere kwa na hu se ho kan ne obi e bere o bere a o se onya so faso because I remember say time no na hit bi ana e crowd ne anka wo fro oh wo fro mo kwa hit ni wo ho de but ase e ho na oba down pa kakra ti na was surprise so what do ama me ba won chen kwa kaya ma me no be din kon wa wo ka chem so we say de ye ye kra ne sa because Satan na o channel bi hu sensem ne ade wow super within answer na obi nka se obi o dan menem nka se magina brane no enye easy bye obi e ble nti o ka kra se wa ble kra na nye de ndime nka se mabre na emom no de me bere no na mpese me nya so faso na ma me hu se ma me legu so okay super nka yesa ni mane mana nka ye ko fa bata ndime nka wadene wanyi pa ndime nka wadene o so ko wadene pe yem firi obi o so do ade no o do ade na ye wadwuma se de bia o ka se ade bia ye wa bia do hu hyimu no de bia mani ma mo yes amasa de bia mani ye mo de manya bi bi dia ko hata so me part obi bi da me ko beg obi abi bi da se me nya ya me mu man hwe a me disa me hwe me nya ni nya nkasa me mankofo ni giba me hwe me nya nkasa me nya ni ma ye ho mani pa dodo eye me ba one kasa no it's like we are hantan say mo kan me ya hantan ya osoro nim ni nipa so me na mo ze me ya hantan e ka hantan na de abere ma na ntia ba we me su de hwe nkoma me nu tu me nu di me sada me sa ye na me no kasa wo hantan ni na o ma we mo ya hantan ni abetima ko hen ntimi ko ba bia wo from 2018 as yi mu ne de ya ba sa eni bebre ne sati bebre atiada ntina we ale team bi na akoso ne yepuru down na na se mo ablabo what dey wonnim se team bi ana se me nkoso fura kwa na se nipa hinti no
yen describe na entimla for mo one day untimi describe biem ene na me na mo side ana obetimi a describe here ama e bia de o yusu okura agya me yusu a mi to yakopon hata soro e bia na me ma wo side biem ma metete ho kyerɛ me because why no me hunu say ba bia wo kokora ye ma fans be kura na gya hokɔ ana ba bia wo kwa ye ntie nim nkyerɛ so so no ho so me nkɔ kokora enti ade ye ya pa sa wo ba bi na ase tete ho kyerɛ wo enu ti ma sem Nyankopɔn so ma me sa akoma no ba bia tete me ho kyerɛ bia ma me nsi ho enti nhyira nka Nyankopɔn sɛ in post kro no sɛ ɛdɔm ba bia ye betete ho kyerɛ me no ye be frɛ me adwuma no na adwuma foforo wo ho awurade ba bia ye betete me ho akyerɛ me because me ntimi me ho kyerɛ obi a ankora o hwan ye o me ni obi e kwa pepepe but yetete ye ho kyerɛ me ntimi srew me ntimi ko kasa enti ba bia ye betete ho akyerɛ me bia na sɛ obi frɛ me adwuma na sɛ kwakote ho akyerɛ me a awurade ma adwuma foforo na me ɛmɛhyɛ ho enti nhyira nka Nyankopɔn sɛ from da me boss ampaye me nto sa amani nim bi da ba bia me ko bia no yesre kyerɛ me de me mfin sɛ ha me ko de ko minum nam no obo si frɛ me a awurade wana ase me nkɔ wana ase me ko ha ni problem senya wana ase me ko de amanse nkyɛn nsi ampa boss me nya adwuma foforo ba hwe mablabo o de hwe mablabo se me flop ya hwe mablabo enyini na me tise sei enyini ti o de kɔ hwe so na ya o de ne kɔ me mablabo me nam ntente wanchi me machiri kakra kasa ye be yimi sa ye be yimi firi sa betin chakɔ Nyankopɔn me yimi o yimi ne me yankasa me hye me ho de na me ye nti ya na dom nim se bi ye yimi mo wan se ma sa fefe wasa kura be gina okwe bi tu Nyankopɔn market on e Jude and then ye sa interview yi hwe me life se me da homa so na ye adwuma hwe me life hwede ye besie beto manim na se dom nka se makoji skadura market on e fa se ma bi enso nka ye hye me ho nkoma ansa na aba obi o hwe me bia me hye me ho nkoma ansa na me ye di aba ya blow o de ho about Morai so you have some team bi a also building as a team na mo so mo de ye adwuma ana me ka say you say me nko beg obi abi you say me so me china yie this team no dey say dem mo back to back a obi anso na ye amode ba enyi lose kwa we be flow na baba bia na edu betwa are mo nye stable na aka so be from no mo hye da nye fa akotana so mo hye da nye team mo nye unity an adwuma we ne de obi ye ne even my team ne kura obi flow bi adwuma say ondimi nkase bia say obi wa no be flow no wo adwuma team no nya say o content di financial so tinsen twan na mo ho ne ye mla na di panin ko telefi da bi me nya me de ne sa me de ne me game obi flow akokoye na chine bia ha say ne hihimu a se na ho ode obi so tima yusu me nyo nta ha say na se chine bia ha ne hihimu a na ukoba bi ho a ye kotete wo say ye flow kwa wo fi unza ha ne ye me de wo ba da bi me mo sa abra me mfa sa abra ne nhye wo anti no se me yusu asa wo kona so ma bi mu a ebenya ofufuro so ba woni officially ne say conform ye stable say we mu de my camp no we mu ne wo ho afina me pe me gusu me pe ma omo ho me ma bi omo ho fe omo ni ji adwuma no ho ye wo fama so wa kwantum bia na ni ji ho so be ma wo fama na ni ji adwuma no ho ana oba no ho say officially ni me mo run nam na nam me ye adwuma ba no ho fair be training no nye good kwana mo be training na na be good de wo do wo fama wa ye na bi so wo ye adwuma no because na woman bi diasa obi na obi call university school also wo school mo nyina na ni gi diasa no enti ni mu na wo so enti ni life nyina school mo nyina o de asa because oba aba be diasa eti say ni pa we na ono no apani from akire na wo ba no de o de ni mu nyina na e ba no do nyina na o de ba be diasa I think say na say kwane bi fair from you o say me old movies na my edit no so nyamene so wan you know so nipa ne sa old movies o say bi wa me number wo nti omu yi no TV station na obi fra obusa say o probi ni na nanti officially say dey o kan de why you see who say e ma no omo fe ne de omo ton ade no oh we be nice girl who think say wo wa fama o person o de adwuma e du betwa adwuma na ma wan kasa woni ba ji say du twa me tua o kan so
Okay. Me ya twi me dia eti me ma de me kasa wo ho no obi mfa me kasa ntia me eti me ansana me nkom tete so no ma pepe me sika nyina ready me frɛ wo a wo sika nyina de obegye me no me de ready e ma me fa so bo me ko ma kasa ho da ma hwe a me nya ho no me eti obi a ba me set so bia no even po se odi wo kwa de ne kan odi nipa ne kan ho de ne ba na se me diet no e yusu no a be fiare ka Very good. me mfrɛ no ba obi a wo na ne nam na se me diet no yusu no a be fiare ka ko me de ma sankofo ni nyina me ma obi a me bom so bo ma e ready me pese me ye adwuma no me som ewiase me nya hui me from ne to die me nya hui no me life nya yese lumba o se nyum to nko na ye na adwuma life nya yese sa akode o se enyum to na ye na adwuma life nya ye movie enti me de ma ye ready se me ye adwuma no enti wo ofisi wani je ho no wo ye bema na wo wa ho fama a nya se ye di watwa ne na de echi a ye frɛ wa na ase de obi na ahyew se bra na be ye yen hyew bi ye pede ofiri ne mu se de me mafiri me mu ya o pam me kura ye nko ye di matam kura na me sa wo mu sankofo mi na me pom no ma ye adwuma sankofo na me pom no ye adwuma me mpɛ kwadwu ni me mpɛ de wo mani pa akasa bre o fre na de echi a wo ba ye hia wo kura sa ni pasa ye hia wo kura ye why serious ni pɛ no Okay. ne mfa wo sika ni ye wo beje no ka kire me o ya tisa wo ba hofro nti wo bo na abobɔ no bɔ me na me no nka na me ntwa aka na me hu se na wo ba me de be ma wo simple ne bra be ya adwuma ye mpeti mu de wa adwuma no ko ye betwa wo ka Okay, I think sen cannot be beboa because when you say strong team now, o kana na 2026 ye koyai. Now this strong team no shasi I think sen cannot be beboa because ono no said o ka wa hofa man say me dream ni say me act simple so when him say mo wura no e camp me ko ho a enye sama bre na obe friend kwa you know oh I am piano I announce some ko a eno me just say beboa wonu sa de wa ne je ho no ye mele wo ho me bre enti se me hu so obi so abre wo na de wo ye ho a me ka say me tirimo so say me ta no kaza o mele David me ka say me tirimo ayi ba ko ha na sasa ba ha se e wa adwuma wo so ye ade ne de lu ko yi hu sika wa na wo yi wo si hu dan ya wa na na ba cheche ho simple wo si ye mege wa tan wa ba be hwe ye mfrɛ wo kura en fa hu ni pa ban ya wo ye ye mfi wo kura ba tete ho cheche ye asete ye ho anje obi a o ye de ahofama sa na e de ye Africa ye pa adwuma ye wo bi adwuma no so a ye mfa ho kan fa nye on sa ala no trimide abusiafo say the senior man mora e ka no e be so se wo ahofama na be se woni ne nante na ye adwuma se ne o ka no onya akwa o ma usika enye kwase first na ye di movie achi 24/7 ye nya kapre no e se ni ho sa 2 e be so se momwa na mo hwe for now ne de this year de me try say ade bia pane akra to form on chen a e de bebre mo me di na chi bia obefa bia bia obenante bia ma sacrifice nye na dada na se na me bɔɔko from efiri ha me na me bɔɔko wasa be fie be try say ade bia wo ye bia be boa bia ma adwuma ye no se de wo kana aboa bia na support fu ba bia ba bia because senior man Morale say wo ye good pal na wo ye serious and na wo da form bɔkɔ what say nsuo no ompe kasa wo mpe dede sebi e na so no aka no say ba bia okwe na ba bia woni animu no mbɔ nkontin ko bi anu nche se sebi oya homa so omo nkontin ko bi ye meme hunu wo no ho no because me am tia krai no obitumi catch me say nti na wo nkwa ha da bi o senior hona wo hunu sa no me duru wa e bia de me pe no wo sanka me nya ne sa nti ade nti me pesa me force na me ko ba bia ye invite wa na se ye wo ka mo I think that's how no so enti me hunu say e normal yeah it is senior is in much of senka ya de ka say ye be ba we ye because ensem na no waka no se de osite no obi animu se de osite nyo na abeton ye for now no ba bia na ka odwuma na ba bia nipa follow ne yo be ka twato de me ka kire adofo ni na nse ebele ni nie very good ene mu ye adwuma nyene ya so mo a asusu ye mu a se na me kan fama ya go ne fom ufo bia ni obiem sisi amom de agonu fom le o sisi a mato ba kwa ka ho de bet afina ye hu adwuma
aha nti no so ne duru a ye beka ho asem ba sisi a de agore fom ena ye adwuma sisi a ti mesi obi biara ma mo fa me hu ahi ma mo fa ti si bi hu ahi sebe ansa ne ye nkosa ti so mfiri so no na eka ya bɔ no ena nye kaketwa ti wudi betum na wudi ye hu abufuo obi hu ade bi a ni kwa se ode ye e ka se won hwe a wan support wa anyi nyame so adwuma ye mo bo ye ho no nye bi na wo ye se uko bere wa brochire de niema ba ye a na yeto edi enti na yeto wakofa ba nko ade ma na nya oka Ebeto. umi hunu sa ade no je wo do bo de fuo ode badwa so wa ye nto no nya bi mfa nko. Very good. Wa ho don tos yire hu na do wo de badwa so wa ye nto se ba sa obi empere ne ho se je wo don tos no ko ne kokoye because obi ade bia ye to obi ade bia yesi abrochire utwa ade na ade to ha ye behwe edi enti na behwe because wo hwe channel ni kwa video bi a enko hu by nam dono de wo no hu se ne yonko channel ni no obi ade ho keko hwe nti India movie nti omu nim tase ho ehfo nko a Aw. enye se bi a o mo nkofo no magimi asa ya adwuma na beto no mo hwe o ehye omu tumi so mo de ka na ye O support o bo ho. atase Moa. oh ya de nko a na ye de sabe ye nko fo ya enya o mo de yisi ehwe ni pa ni mu ansa na ye bibia ma wa ya ma me sire obi biala agora from year we mo so mo support me na me so mi nyasi ni gye pa wa ni bi na me mankofo ni gye pa me nimu nsam etu nkofo pa ada yi apia stadium ye twa djuma so kasa o twa mu asansa ba reverse mo ro ni he me hwe sa mo futuo ni onima ni ma bi Onya bibi fi won nsem. Pelifo obobo ko pelifo di omo hwehwe pelifo timu hu me timu invite me one day bi kura mama mo nchen ti yen ka abo ne kwase a ansa na ma support ya na se de me nka hwe o me nsema me kan osoro kwa ni me kan se me nkomo ekum ni pa mo mfre na mo nka enkofo edi mi nkomo ho adanse abobo mo efie mu awale se me ekoso kama nti mo huni hey me dem da go ne for mama me ma hye me ho nkom ne 20 na January na me hye me ho nkom o support me o wan support me market o de wo hwede besie nti be ya support e ba wetin nya bia ka me Jacob wata soro Onwesi. ma wie Abusia te da me kan de bia me wa ha. Ye de bebre mo. Nkomo no anytime bia de bi bebre mo. Ebedi nkomo pa akọ akire ye. Na sabi ebia wo hu kasa bi um na hu se ebia mowura enye ono a. O se kasa ne su ensem wo ha ekoso a me de meti ase. Ebia me de ade bia mfato se so be gya ho a ehia wo hu. Ye hu no e different. Ari china ko o dreche on kono fa bwa ne ntuje nim be hu na hwe. yo Ebe hyew. Isana ase me hu ne se akoye. Enti abusia de yankoye bia so na mo de akyei. Aha IGTV ebe koso de content ano den echense 11 midin edit safo. Ede besia. Peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.